HPG nave şoreşgerin ku demekedirir de nava tepuşina azadiya gelip de cih götüne bu erişin artışa tırt el havayı de yende jotmeyle jiyana kujrestane eşkerekir. Diyarkirin ku divan erişanda heft militanın azadiye salên dirêj di nava têkoşîna azadiya gelek Kurd de tevdane û gelek Kurd wanjinê zenav dike jiyana xwe destane û di êrişên hovaneyên 3 saetan dewam kirin. Endamê konserê hibet a kecekê û meclîsa PKK Rûstem Cûdî, endama konserê ya Star û HPG û meclîsa PKK Çiçek Botan, endamê konserê eskeriya HPG Alîşêr Qoçkirî, Eval Rüstem mamoste bi ilmi xwe bi pêşte bi ilmi xwe bi pêşte karê wî tim şoreş û tekoşî زانستی او پروردهی زانستی او پروردهی کانی یاد رستم کانی فرمانداره پرستوانش خیلی اگر دو آخر آوید ام جیانا خوشش دست بدن امید سحاسه خدا نره Üstteki en imtihanı işte çıkarmak. Niye gericilikler kuduzun layıkı gelip kuduzun niye gece en siyaset abi, inkar abi, ser gelip kuduzun meşan. Eval çiçek ve knave xwebu Ciya beren gewe geşbu ستر که عزمانا جبر جعفه من وندابو جبر جعفه من وندابو کانی یاد چیچک فرماندارم کانی روالم کانی یاد چیچکام کانی فرماندارم Axal Kurdistan azad kirin bu. Çünkü düşman ligot Kürtledere nama ve dere Kurdistan yine gerillayı PKK Nasliye Kurdistan'ı car ekidi ve dere derkes fayda. Ali Şerbu mevane agitan Ketibuna karvan şehidan Ketna karvan şehidan Aha Kurdis
طان بوزيرنا أمنا هلن حيفو طلاوة أمنا هلن حيفو طلاوة كان يادي علي شيء